Unit pasukan khusus dari kelompok pasukan selatan berhasil melakukan operasi signifikan di arah Aleksandro Kalinovsky Donetsk. Dalam operasi tersebut, pasukan Rusia menangkap awak tank yang hancur dan sedikitnya 10 tentara Ukraina serta merebut sebuah titik pertahanan besar milik Kiev. Selain itu, pasukan khusus tersebut juga menghancurkan sebuah pengangkut personel lapis baja M113 milik Ukraina, memperkuat dominasi mereka di wilayah tersebut, klaim Rusia. Rekaman momen serangan demi serangan diunggah di Telegram pada Selasa, 13 Mei 2025. Keberhasilan operasi ini dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia yang juga merilis rekaman video pasukan khusus yang sedang bekerja di lapangan. Мужики, сдавайтесь по-хорошему. Давай, я вижу тебя! Давай, потихонечку! Руки за голову! Руки за голову! Ну вы просто нервы тоже поднимайте, мужики, вы медлите. Давай, давай, братик, нам еще работать надо. Давай, 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 давай. Мужики, сдавайтесь по-хорошему. Давай, я вижу тебя! Давай, потихонечку! Руки за голову! Руки за голову! Ну вы просто нервы тоже поднимайте, мужики, вы медлите. Давай, давай, братик, нам еще работать надо. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.